ئایندەیە پەیوەندیên ئەمریکا و هەرێما کوردستانê تایبەت پشتی ئەسەردانا دیروکیya Serokweziran Mesrûr Barzanî ji bo ئەمریکا و ئەنجامدانا çendîn hevdîtinên giring digel berpirs û jin karbidestên ئەمریکayê vê mijarê gotûbêj bikim digel berêz Dr. Salih Mella Umer şûrvekarê siyasî û mamosteyê zanîngehê ji Pîrmam de digel me dabîtin. Dr. Êva baş tu bi xêratî ji bo Kurdistan 24 destpêkê vexwandin nerîna we werbigrin li ser giringiya seredana Serokwezîr Mesrûr Barzanî ji bo Emerîka. Heqeten ev serdane giringiyekî yekcar zorê hey çün gorankariyê zor gewre rojhalata navberast ve nav heta Êraqê da yê tênekkedin du arastê fikriyê hey di nav Êraqê da arastekê fikriyê hey li jêr karîgeriya Xezeyê divêtin Emerîka biçîte derê li Êraqê biryara derkirina Emerîkayê bête dan yani her ser wê binemaye ihtimalê hey maweyekî tir Serokwezîranê Êraqê serdana Emerîkayê biketin. Bu êtîre da pêş ew serdana Serokwezîranê Êraqê serdana Serokwezîranê Herêma Kurdistanê giring e. Bu ew ku biçîtin li nêzdîke ve ew kêşêt ku Herêma Kurdistanê hey digel Bexda yan bi şîveyekî giştî digel berpirsê Emerîkayê guftugû biketin. Bu ew lêk têgehîştinekî baş li nêwan berpirsê Emerîkayê û Herêma Kurdistanê hebîtin. Ew layanê ku behez diketin pêwîst e Emerîka paşekşe biketin û hiç pêwîstiyek bi manevê hêzê Emerîkayê niye û seqamgîriyê hey. Bes di waqeê da em dibînin ku ew wez'e waqeyê Êraqê niye bi pêçawane ve zor kêşeyê di nav Êraqê da hey yani metirsî li ser sîstemê federaliyê hey bi şêweyekî cora û cor heta dîtwanîn bibên ku şerekî saykolojî, aborî, siyasî tenanet heta emnîş li layan Bexda we dijî Herêma Kurdistanê hey. Mesela eger em temaşa bikin Wizaretê Samana Sürüştiyekan hemû şîveyekî rêgirî li wê hindê ket ku newta Herêma Kurdistanê hinardeyê dereve bêtekidin bu ew ku serçavê dahatê Herêma Kurdistanê nemînîtin. Duwaye em bibînin Wizaret Darayî siyaseta birsîkidin û ve şerekî saykolojî digel mûçexorê Herêma Kurdistanê diketin her rojê lêdwanekî detin tuêtin bi şêweyekî giştî Herêma Kurdistanê hiç desalatekî aborî nebîtin hiç şêweyekî ew digel prensîpê federalî dinyayê da yek neguncît dige destûrê Êraqê yek neguncîtin yan eger em temaşa bikin hêzê cora û cor yani li rêkê diron û wane metirsî bo ser Herêma Kurdistanê dirist dikir pêwîst e ku şêweyekî giştî Emerîka waqeî bibînîtin tenya wênekî nebînîtin û ew ê layanê siyasiyet Êraqê bibin belê emniyet û seqamgîrî nav Êraqê da hey û me hiç pêwîstiyek niye pêwîst e Emerîka paşekşe biketin ezmûna sala 2011 eger em temaşa bikin li sala 2011 Emerîkayê paşekşe kir tesewwur dikire ku seqamgîriyê hey bes îdarekî zor xirab hebû ku Daeş peyda bû duayê têparbûna 3 sala Emerîka naçar bû bigerîteve ve taze ji duayê têparbûna li 2014 heta taze 10 sala aynî fezayekî tirist dibîteve ku Emerîka biçîte derê ew qeyrana ku dê neçareserkirdin peywendiya Herêma Kurdistanê bi çi şêweyekî dê bî bele zor baş e di civîna duhîya Serokwezîr Mesrûr Barzanî û Antony Blinken gelek mijarên giring yên peywendîdar bi Herêma Kurdistanê bi Iraqê bi navçeyê gotûbêj kirin. Wezîrê Dervê Emerîka Antony Blinken got ku em piştevaniya hikûmeteka bihêz û xuragir di navçeyê da dikin her wiha got em wekû Emerîka rijdîn li ser karê hevbeş digel Herêma Kurdistanê. Ev çi mesajekê digehînîtin bo Herêma Kurdistanê di vê tewqîtê da? Ew cî dilxweşiya heqîqeten ku Emerîkayê tuêtin palpiştî li Herêma Kurdistanê biketin di beramber Bexda da bû ew ku bitwanin kêşî navbera Bexda û Herêma Kurdistanê bigêrê destûr bête çareserkirdin
و حقیقتا اگرم تماشا بکن امریکا یعنی تا حتی که تازهش رولکی باشه هبوی لبه هنده که حتی او سقامگیریت نو عراق دا هبیتن حتی او پیوندی اگر هریما کردستان و بغداد و شیوه خرابش بوبن بلام اگر امریکا تیدا نبیتن یا بچیت داره ببیه وی پالپشتیل هریما کردستان بکتن احتمال زوره که وضعکه زوزو خراب تلی بیتن سقامگیری عراق بشیوه یکی گشتی تک بچیتن و اول برجوندی امریکا اجدانیه و برجوندی عراق اجدانیه بتاکی برجوندی هریما کردستان اجدانیه و اولش دیگری توکو پیوسته دیپلماسیه کی چالاک بیتل پیش گرتن که دیل امریکا و حتی دیل برپرسی دی دولت دی وکی بریتانیا و فرانسه و دولت دیت اروپا و اول لیکتی گیشتنه کی باش بیتل درست کردن که واقعی هریما کردستان دیگه بغداد پوشیوه یا یعنی پوشیوه نیه که بغداد ریکا دادگاه فدرالی هندک وینانی شاد داتن و شیوه یکی دتوانین ببین دیکتاتوریه که دادگاه فدرالی لسهری ما کردستان ایتی فرض کردن و وینه که خراب نشا حوالاتی تریما کردستان بدن نشا لعنی دی بدن که و حکومت هریما کردستان ملتزم نیه پالبش نیه یعنی براستی و گمه که شرکی سایکولوژی دیگه حوالاتی هریما کردستان ایتی تکدن و پیوسته و که گوتو گوتاره بله زور باشه دکتر کواتا امریکا باندوری یان کاریگریه خو هیا لسر عراق کو و حال عراق بکتن مافن شایستین دارین هریما کردستان جیب بکتن یان بجن هر هیچ نبی رش وان بریار ندستوری نیاسایین دادگاه فدرالی بگریتن دجی هریما کردستانه بله امریکا زور امراضی تاییدی توانیتن زور آسانی یارمتی هریما کردستان بداتن که بغداد شیوه یکی گشتی زور گشاری لسه هریما کردستان درست نکاتن یک نموزش اگرم بحث بکن دهات نوت عراقی چیت صندوق کی دراوی نیو دولتی دال نیویورک لیوی جوا بریار تدریتن که بگریت و بو حکومت عراقی و حکومت عراقی توانیتن کلکلی ور بگریتن اگر امریکا بویتن گوشار سر عراقی درز بکاتن لتوانید گوشار درز بکاتن بو اوی داد پروریه که بیتن تبینا بغداد و هریما کردستان دا پیوسته بودجه هریما کردستان بیتدان و اوی که وکی بشکل عراقیان بگیره دستور تعامل بیتا کدن امریکا دتوانید نفس سیاستای بکار بینیتن بی اوی پیوستی بهزکی زور هبیتن و ابانه و حتی وکی لانی سیم دتوانیتن بیتت نو پروسه دا بنیشیتن هم گل هریما کردستان بگیری هم لبغداد بیتا کردن و او وکی دادورکی لانی سیم بینیتن بریار بداتن امریکا سال 2003 حتی که تازه چندین تریلیون دلار پاره خرج کردن او عراقی دا و چندین سربازیت وی تات یکشتن و بریندار بوی و ازمونا داعش جدید کل 2011 پاشک شکت توا و ایدی ناگره توا ناچار بو که بگره توا 2014 و آیا امریکا یعنی تویتن که حالی 2011 دوباره بکتن دوای چند سالی تر او قناعت بود درز ببیت و هلکی دی بگریت و سلن و دست بکت و که کشید عراقی چاره سر بکتن بتاکید لمصلحت امریکا جدانیه و امریکا تازه توانیتن آسان تر او کشید نو برای هریما کردستان و بغداد چاره سر بکت برس دکتر صالح ملع عمر شروع کار سیاسی و مامستای زانینگهش پیرمرد گلمه دا بی گله که سپاس دکتر این هر هبن